Otišla mi sva jaja. Gospodin Prlenda, koji je sam insistirao da ga se zove imenom Panjko, imao je u životu dvije velike želje. Da se oženi i da ode na more još barem jednom prije nego krene u bolji život ispod zemlje. Po profesiji nekvalifikovani radnik, sirova snaga kako je sa sve manje samopouzdanja on običavao reći, izdržavao se u životu na način po kom je bosansko-hercegovačka većina stanovništva jednaka, a koji se naziva snalaženje. Panjki način snalaženja bio je, da se izrazimo moderno, interdisciplinaran. Radio je sve i svašta, kome šta zatreba. Uglavnom ništa lako ni čisto, za nadnicu tako skromnu da bi dijete nekog našeg uspješnog političara s njom umrlo za 3 sata. On je nekako uspijevao, razmišljajući kako je to zdravo svaki put kad legne bez večere. Uopšteno govoreći, Panjko je dobro podnosio glad i bio je u stanju izdržati čitav dan ako se samo jednom najede kako treba, a mogao je pojesti lavor popare za 10 minuta, samo da se dobro pobiberi i da ima puno bijelog luka. Da skratimo priču, jedan čovjek je kupio stari stan u austrougarskoj zgradi i krenuo da ga temeljito renovira, a Panjko je dobio zadatak da izbaci smeće što je ostalo, kog za divno čudo ne bi previše. Svega 100 debelih prašnjavih knjiga u kožnim povezima, za što je primio naknadu od 10 maraka nakon što je njegov prijedlog da povadi parket za još 10 odbijen. Donijevši posljednji paket kod kontejnera, zastao je da odmori i tom prilikom uzeo da razgleda portret Mehmedalije Makadizdara i da čita sve što piše na novčanici. A kad to pročita, jednostavno podiže glavu i nastavi čitati prva slova koja ugleda sa plakata na banderi. Jednodnevni izlet u Neum, prevoz sa sviračem u oba pravca 30 km. Pročitani tekst djelova prosvjetljujuće na Panjku, koji se iste sekunde dosjeti da stare knjige moraju vrijediti barem nešta i da svaka roba ima svoga kupca. Dok je na leđima prevlačio pakete do svog stana, bio je posmatran od strane jednog zagonetnog komšije, tena bijelo kao kost i kose garave kao gavranovo perje, koji mu na 5. paketu dobaci sa 3. sprata. Šta to nosiš, komšija? Panjko je poznavao mladića iz viđenja, a njegovu pojavu je dovodio u vezu sa drogom, seksom i svakom vrstom prljavštine, ali sada je najljubaznijim mogućim tonom rekao: "Nosim starih knjiga, komšo, što ne dođeš da vidiš."